Ngwino. Bwana sifiwe. Mureke shima Imana kubw'uyu muvyeyi. Ngahe mubone. Yambwiye Waje kuvana. Waraje ngo musenge. Imana imuha ubukwe. Giye kugenda. Pima ka. Ufite abana bangahe? Ubu nyine afite umwana w'amezi 10. Cedri, washimije data. Reka kuzimya niko mama Bishop avuze. Ihangane data. Ndayigura. Nidusohoka umbwire ngugurire inyange. Bwana sifiwe. Tuzamura ibiganza yeme kubera uyu mubyeyi. Sinababwiye ngo hano ni nayo tirama. Uyu musozi ibintu biwuriho. Muzorangare n'akazi kanyu. Ariko akagatuti. Ibintu biri hano. Umuheze umunota umwe nawe yivugire ibyo yaboneye hano. Umunota umwe mama. Turama dusenga dusoza nushaka ukureho ivyuma, ukureho sente, urekereho mikrofone. Haleluya. Haleluya. Uwiteka n'umukozi w'umuhanga. Uwiteka twimana tutabimenye. Haleluya. Ubwo ngubwo nabyaye kwa 5 umwaka ushize. Bigeze mu kwa 9 tariki 8 ninjira mu modoka. Tutuye ahantu kuri kaburimbo ariko ruguru y'umuhanda. Mbura feri. Mbura sinzi ukuntu byagenze. Nsubira inyuma nkubita urupangu. Urupangu rwacu ni runini pe. Ruraremere rurakinguka. Bwarwo rurihina rurakinguka. Duturiye kaburimbo icamo mahoho, icamo abanyeshuri, ndamanuka njya mu mirima y'abanyeshuri, mu mirima y'abaturage. Haleluya. Ndashimira Imana namanutse mu mukingo wa mbere, mbona imodoka ntihagaze. Nibuka umwana wanjye w'amezi 3. Ndavuga ati Imana nuko nguko ngiye. Ndavuga ati Imana nkoresha ibyo. Sinzi ukuntu nibutse ko nta sentire nambaye, nkingura umuryango ndasimbuka, mpita ndyama. Imodoka iragenda ikubita igiti ahantu mu mukingo, umuntu ari kureba undi muhanda wo hepfo. Baraza baravuga ati umuntu wari urimo hano ari hehe. Nasigaye ruguru mpagaze ndi gutitira ndi kuvuga ati Imana nari mpfuye nari nsize umwana wanjye. Umwami n'umukozi w'umuhanga, aka 3 ndagakunda. Ngenda umwadeperi ariko buri wa 3 hano mba ndi hano. Haleluya. 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 Umwami n'umukozi w'umuhanga. Umwami n'umukozi w'umuhanga araturinda atari uko turi beza, atari uko dukiranuka, ahubwo ari muweze n'imbabazi ze. Haleluya. Haleluya. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo Mana mwoyikomera amashyi. Izi kuinda, izi gutanga uruvyaro, izi gutanga abagabo beza n'abagore beza. Último
7 iyo ngiye kuba tuyumva cyane wanasifiwe hari kivuga ko ugacumva turimo gusenga Imana siko bimeze niyo yonyine yo kwizerwa kandi niyo yonyine yo kwiringirwa iyo ivuze biraba yategeka bigakomera tuzamure ibiganza haleluya kandi haleluya kandi haleluya semeni haleluya semeni haleluya semeni haleluya that's what we should do Senhor,
nagahita gishize ndagafatanya kandi gatoya. Bwana Yesu asifiwe. Ituvuga ngo wasuye umwana wawe ahubwo kugerageza utiruta abamishoka yose ushize inama yo kwizera riri ivuga ngo guseka ko kiranze uza kugira umumaro yasenganye umwite ntawe ufite kugusengera pili ntawe ufite kukuririra pili ni wewe mwenyewe kuko zamba Kiswahili ushizanisha na fusiri ya kirambo chake zenyewe ariko usikisha Bwana sifiwe sana. Tuvuge ngo wasuye umwana wa Yairo. Wasuye umwana wa Yairo. Gashaka. Gerageza kanisa nini? Uze kuvuga ngo mwana. Niba ukeneye rusa, mwana ukeneye rusa usura. Suri sanje. Sanje.
ishize madame badahari tambuka hano badutambira imana tuyishime iyo wiyikonekita n'imiryango ikomera igahuza imiryango nyuma y'imyaka itanu. Turana tubahaye ikaze hano muri Prosper Yesu